Okay, ngasi di lo yaw ni ngo ngasi di aroi banu mi ne mi class 11 gi aroi banu mit aroi ba pungja du yaw sla probability chapter di irai la ya du gi ni ka su war pra ka su lu ba yaw de ngasi lo ani previous year question ju class NDA previous year question ju class 11 ni probability da gi yam hang de question ama ni khang nei ase loi nang ni ngasi aduna ngasi di khara aroi banu mi lai tar ngasi di aroi banu mi ne aroi banu mit aroi banu mit Jogesh la Helen la Bidasagar Sangita Benaris Niras Tansenba Bharat Zakir Boinaw Lemren B Vidya Lakshmi Susma Atay di laro zero Revenue minute lapang Rosni la Noi kay no Noi kun hena kun ito gulum do shuta kun mari bu su pan Noi ni pang yang lai ji bo ma wa lo ni na ga jar ma tu lo chi na ga jar ka cha ga ka no ni kolom ka cha ga The horizing as in a raven in no class 11 ye. But the man of them hours. Probability Gasulu de Rang video into being a bro. Rang video the sub pro. Rang videos up here, Bang and Dong Rang videos up pro. See Rang and Kanda library and Kanda sub pro. Subteco. A tay Prinsula. Ngarang video yang udah bro no miambo. Ngarang video yang ngau yang tu ko yang tadi kamai tu sa. Yang tadi si gantaro. Sa question ka chu arubam tiaw de question je tak da photo loi thoje. Ngaranggi idea do khangdadi si question ji hot paji kitang nungai ro do yengo rang idea do nang yengo de ham nang idea ngai do khangbra khotpra khangdab yaur na khoi tangna tau je du ga class living probability game ta no game da pak de ko okay man I say which of the 16.3 ki aham da I say which of the following is cannot be a valid assignment for probability of outcomes of sample space da is w1 ne w2 ne w3 ne w7 yawa adum khang ki ja valid assignment Woiroidra habne valid assignment. The probability that valid would buy again. Sample space the yauriba genomiam do probability I tardy. So sample space the yauriba siang meamze. W1, W2, W3, W4, W7 books here.
moi probability मैम generally fall जी क्या दाग तुमने 1 दाग तुमने सीधे कोई probability की rule ने करी है क्या probability rule probability की value जे 0 अमसुंग 1 के मरते लगे तुमने है क्या दोंगा रंग है क्या दो P of any event is के दरबा less than 1 अदु greater than equals to 0 सिरा लगे तुमने है तो अदु next ता करी कुंबा नंग ना event अनि खाई दुए खाला जे mutually exclusive बोई बा अमसुंग करी दो बा mutually exclusive बोई बा अमसुंग करी दो बा exhaustive set of events I know high go exhaustive event mutually exclusive event mutually exclusive exhaustive events or badumba none event any local any way or home or said the target or me go I sample space the hour I do the mutually exclusive exhaustive way to Ramney and the event may am done none probability low way fall do I P of W1 P of W2 Yaraqua P of W3 See me am the probability low in the fall the plus kada P of W 7 will see what is fall the 1 tardum now. See the probability rule 1 the other. Could when I can head them a toast story. The cannot coin them a toast story, coin them a toast of the fang is a simple space a head fang by or tail fang by. Adu the C cannot in a hiding is a probability. Head ka tiel ka ji khanga am ni ben jani khatang nei asida head phangi gi probability ga tiel phangbu gi probability ga generally fall do tiel phangbu probability ga generally fall do 1 ta ga ni se tiel phangbu generally fall do 1 ta da ni head phangbu probability di half ni 1/2 ni Tail from the probability 1/2 1/2 plus 1/2 to 1 time. Yar got my leg. Ganjam kind Anthony, as I remember, A, B, C, D, U, Pira. It's a Karamana ballot way any way we have now. Other young one, see, as I remember, probability in pyramid 2, omega 1, W1 probability 0.1, 0.01, 0.05, 0.01, 0.01, 0.2, 0.6. As we have general 0.1 Ibamna, 0.01 Ibamna, 0.05 Ibamna, 0.03 Ibamna, 0.01 Ibamna, 0.2 Ibamna, 0.6 Ibamna. The general as you go. Since the 5 1 6 like that say 9 10 say 0 got the 1 carry go 1 6 7 8 9 got the 1 got 10 this is 1 0 the point is tamani there go adu 1 dare probability me am generally fall the 1 dare adu na han be valid assignment ne valid we assignment ne ha na adu se kasulu te ko ha photo jabang ga atane abani dai na amdi probability may am generally fall the 1 tag dumni yar ko musul exclusive way ba amsung exhaustive events sing do generally fall 1 tag dumni yar ko adu na hus do give do nangi koi na ma to song motam the head tail bangani head ka tail generally fall 1 tag dumni adu valid assignment ne se ka you kan the head ki thopoi di 1/2 tail di thopoi 1/2 generally ka 1 tag se adu samana na nang ESC E ni se moi me am generally fall do hai di nang se thaya P of since P of W1 plus P of W2 plus dot like with P of W7 book is fall 1 tabanina kadarba this is a valid way by assignment Kem Taniality, question get you holding a livent. Ado can also see Roman number at C Jolo. C Mosico. C Mosi. C didn't you P of W1 plus P of W2 plus P of W3 plus dot in the Naguduna P of W7 sitting in a full catag. I go probability may have the fault. C is a 0.1 ga, certain general size 0.1 ga, 0.2 ga, 0.3 ga, 0.4 ga, 0.5 ga, 0.6 ga, 0.7 ga,
adu itadi 1 dai na 7 muk tizna abdi kya tai kana hanga mi 1 ne 2 ne 3 ne 4 ne 5 ne 6 ne 7 ne 1 ne 7 muk tizna diba kya tai 32 dar mani ko ante 28 ante 28 dar mani 28 dar ko 1 ne 7 muk tizna abdi 28 adu 2 28 dar point 2.8 point is 2.8 probability may am tizna ko dabu 2.8 tab so yaroi adi I na the mutual exclusive amsung exhaustive set woiba adi sample space the yauri ba nangi event me am do adu probability nam jo one adum da adum ne ba 2.8 dasle so he says not equals to 1 direct three ba therefore this assignment this is not a valid assignment valid loiba assignment ne haroi yar ko sini ko si ke sulai banate si question jibo follow get draw some live question jibo the class 10 ki probability है को साथ नgai दिके सु लु रोइ को अंदगी question number 2 je ong yeng ji question number 2 na je a coin is tossed twice ba coin na ma je ani rak toss tawre coin na ma ni toss taw ta sample space kaya ta ne sample space dum sample space size kaya ba sample space di nang experiment to matam da kari possible outcome ai thokpa ya ga ba ne adu yu was ne the coin the toss to matam coin do ani toss to wa ne coin ne toss to ba ta ri coin am da thok tu ji head thok pa ya tel thok pa ya adu ani mak head tholak pa ya coin ani mak toss to matam da an coin jo head an chu coin jo head mathang na head tel tholak pa ya mathang na tel head tholak pa ya mathang na tel tholak pa ya sre na thong ne game leite na coin ani toss to matam da sre thong ne leite yarba coin ani toss to matam adu ba na je what is the probability ng probability of at least one tail occur to at least one tail occur yam drab the tail ma thok pa adu nang let event is be the event lower zeba be the event of kadarba of at least one tail appear yam drab the tail ma thok pagi event lower zeba is the out ji kana kana yaune is the out ji is the out ji kana kana yaune is the kram event na kanda yam drab the tail ma thok pa ne adu tari tail ni thok pai ji ai am the head tail si ai tail head si ai adu tail ji ai adu head ya roi ani ma head thoksan bai probabilities di event ji di haidi yam drab da kaino ma thok pa ne ba yam drab da akoi gi yam drab da kadorba head ma thok pa gi event ha ne ba man question hang is adu tari tail ma thok pa gi tail ani ma thoksala ji ai tail ma thos ji ai ani ma tail thoksala ji ai aha ma tail tho ko sina ajina ahan ba head tho ga ni su tail thok pa sina ahan ba tail tho ga ni su head thok pa ne ahum se laite adu tari nang hojik probability bu tho je p of mana bu tho is therefore p of a duni ko adi p of a hai tari ke dorba at least one tail appear ba adu ita p of a hai tar probability of at least one tail appear je kai mana ne ba number of mathakna si number of I the symbol sini ne abdo has akoi noi phone dai ba has symbol duni abdo number of si number of hai ni number of ke dorba number of favorable outcome noi class 10 to from la ding chang favorable outcome makha dana kari total number of favorable outcome abdo makha dana makadana total number of possible outcome mathakdana favorable outcome makadana total number of possible outcomes adu itadi favorable outcome di ka ba favorable outcome nangna paam bu event ke yawe habne beramane ahum yawre total makadana total number of possible outcome I sample space yawe ne the 4 3 by 4 shall one answer
almai question mathang like ke sulu te asiki deal of card ki jaw gore card ki the exam ju ke question hangan de do card ki de hol roi ai di question aru bom ti yaw di sine ya ni je and I go question aru ba yaw de ina sura pakringai woi de ado se heta hol pri ai se question na me tanang na am pakhalaga na question kalam me am pakhalaga se question heta hol pri ai se question je loi lai da wa ni da noi class 10 do question ya ta ne ayamna say question number 9 je to je question 9 hai je 2 by 11 is the probability of an event of probability ne ba yare ko ado what is the probability of the event not a ba a thokpo ki probability je p of a hai tare sikari pirama ba 2 by 11 ne pirama yare ko pro a ha bi event thokpo probability je ke ne of event of an event a hai ga dum ko sa 2 by 11 ne piramya what is the probability of the event not a ki ke kari hoy ne se p of not a the a bara ablo not a hani ko se a complement na bane not a ta se a complement hani ko not a di kya mana ne ba total di a 1 ne adum probability ki di total je dum 1 da durum ne 1 whole 1 du nang ke du kari kha do ne p of a kha do ne noi ke no to ke set to ke sama ne not b guy da di se a b complement ai da universal set da gi nang kari kha do ko ba b kha do ko ne ab do ado mai di universal set to 1 da ne ba mai di kai noi kan da ma gi universal set ki probability ji 1 da ne ba mai di probability me am fall ji 1 ne ab do asidi 1 minus 2 by 11 sidi get over 11 minus 2 by 11 sidi get over 9 by 11 yare ko ka shulu bang ka yaute aina kano to kan da na shi question ye je adum loi hot pa ya bang atani yeng ji question di yam yaw ri question amani ga yeng se ka shu yaute ba se adagi se nang na kano to jaraga na ado last question ji yam phajai ko question number 21 last question ji yam phajai asidi hotsi and question hot pa ba na important oi ba exam ji important oi ba question yaw reng je adu noi khangdui je a sira marwoi na khangdui je kari khangdum ne ba mutual exclusive event is kai no adu exhaustive set of event is kai no sidi khang tar ngarang ai na abdo mutual exclusive oi bai ta di intersection phi da gadum ni adu exhaustive event ai ta di karam kan ta gadum ne ba nangi probability ma ya lo exhaustive de lo sina thokya probability ma am tijna bi fall do probability event ma am do gi union lo do nang simple space whole simple space tar kadum ne yeng se do question atai kara amani yeng ji hot pa ya ba yaw du ga previous year question am tang ga na je question bu ke no zu phaje question 11 zu phaje question 11 jai question ma hang ni ko si khang am ta di noi marak ta aina satra je kara nangam di kara khana ba ya ina haiba ya ba satra ma ju question ma hang ni ko nang di khana ba ya ba satra ni na ya do ni in a lottery akoi lottery imda ne go lottery marup ka to na lottery imda a person choose 6 different digits 6 different natural number at random from 1 to 20 out 1 and 20 buki marak ta laiba sing ai ja sidagi taruk khanya dum ne mana da taruk khanya dum ne ai lottery phau gi ai tar di akoi me am lottery yaw re khala ja adu ta lottery ji gi niom ji kai no ai kan da mana cm da ga dorog ba 1 and 20 book se thamane am noi lottery wot pa ga dum marup ki yar ko cm da 1 and 20 book se uhan da bida thamane ba texel ga 1 2 20 bo adu nang khanga tu je ga dor ba taru khanga tu ne taru sem to manara mori na tra 1 and 20 book ni taru sem to manara moroi if man ha jong if this 6 number masigi number taruk sha with maths sanaraba with the 6 number already fixed by the lottery committee adi lottery mohori ai dare marup tu gi mohori naina bu marup tu gi marup to ibna pada adu duna mana di number taruk am di adi number taruk am di fixed or tham gram ne sema tham gram ne kai noi kan da sanabri yeng tu ne mathang forsat ka launa bu sanabri yeng tu ne ba adi aina mohori ne khalaje ba ai number taruk am di thamjin gra du ne ba ado ai di khan badi yauri du ni ko
ꯑꯩꯅ ꯅꯝꯕꯔ ꯇꯔꯨꯛꯇꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯊꯝꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯜꯍꯟꯗꯨꯅꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯇꯔꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯧꯇꯥꯗꯨꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯈꯜꯍꯟꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯅꯝꯕꯔꯗꯣ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯔꯨꯛꯇꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯔꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯃꯔꯨꯞ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯣ if this six number match with the six number already fixed by the lottery committee duna fix toriba number duga mana tarba he win the prize aba mana prize to phangne aba haidi lottery win hoine adu tare question what is the probability of winning the prize in the game adu lottery ngam gyai tare probability je kya hoine sine adu ma hin phiramiko order of the number is not important order important hoide aba order important hoide haibe athari kaino nana lottery do offer matamda haidi aina fix origin number je say 11 ne 12 say 3 2 ne 3 ne 4 ne 5 ne 6 ne 7 si numbers ne khala je aina fix origin mohori aina aduda kaino na vidyasagar na khalai jina si ne khala je si tare khala je 7 5 4 3 2 6 si khala je adu si oh sana ba ka wave si tu lui chana dro si tu de na 7 bong ne si tu de 7 chana re adi order important way de have to order of the number is not important I say amana halake ramana kola kerera di darka laite adu ye darka laite chawu chana di rs ne yar ba khange question ji gyan tare ko adu itardi lottery je phau ge ai tardi probability kya witness ne what is the probability of winning the lottery yar ko adu itardi yengji akoi probability event probability ki formula nang khang tare kare probability of winning the game jo win do ga tare probability formula do nang chango mathak tan kari mathak tan number of favorable outcome I have number of favorable outcomes ID ahoina pami pose kayam no sine probability phangningi bado makhadana total number of possible outcomes oithokpa yaba outcome mayam dana kya kya no ID makhada di nang mayam yagare 1 daina 2 3 4 5 6 khalju ai adagi 1 ne 5 ne 6 ne 11 ne 10 ne 7 ne moi taru khalju makhan mayam khan gyare na adu mayam do kyam yam ni sine adu mathak di favorable outcome kya no sine favorable outcome di ama khatang nei nang side committee du no fix tawgi ba adu khatang nei nang na favorable je pa mi je yare ko adu na mathak di 1 thamani makha kya thamakani sine sini no da hanging question je si khangba ngam ba satra do aina nang di khara like pai phone bu kali gyan tai na hayare makha is kya ta ne ai dai na hagi do makha je tholok tu je masing sorry 1 daina 20 book sida taruk ki masing sem ju taruk ki combination keno sem du taruk na saba masing ai sem du ne ado order is not important are go ado asi kamai toraga kya ta gani kamai tor puthok ne makha gi ai total number of possible outcomes kya ta ne chana hai 6 Lemon bitaru katang tagadra na taru katang taro idan ti yung da 1 day na 20 book tanang na masing taruk na saba makan ni khalak tu ije taru katang di wala kana hayang ge azune noi kana hayang dra botai Noi like ti ta mission na bai tradi kai kan ge like ta maga sin na bai tradi kai kan ge Yogesh na chungre Yogesh na ai summe
no sina baite kai gana ge khoina combination permutation adam wan adam no to tam gre do no share sina baite adun kana de masing kun birambada masing taruk taruk saba masing kya lai gam ne order is not important order important oi dradia koi combination balang ne ab order important oi ta di we apply the permutation balang ne gi aduna masing kun biramba matam da taruk taruk saba masing kya lai gi ta di you have to find out 20 combination 6 yang yogesh kan khang le metem da khangam diyo gyan da bro mayam gyan da dro 20 factorial by 20 minus 6 factorial 6 factorial 20 factorial is 20 into Helen nana lai that la di nang 20 into 19 into 18 into 17 into 16 into 15 into 14 factorial by simakha kya 26 factorial 20 minus 6 factorial 14 factorial into 6 factorial so kakthana yare 14 factorial 14 factorial ga yare ko 6 factorial is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 la yara adu itadi si kakthana yare 3 na kakya di 3 5 are 15 5 si ga si ga kak yare adagi 4 na kakya yare 4 5 are 20 6 na kakya yare 6 3 are 18 2 na kakya yare 2 2 8 are 16 ere ko adu itadi nong da hujle mo is 1 by asige 5 into 19 into 3 into 17 into 8 sitawre adu itadi siba calculator to ho jar kya tar ge doi khangdre ko si ho jare 1 by har si makha je tani ma da jaramani asma da thamani poina ngamaro sibo ngamani ko aduni nang na angka tamgi mayam do kokta paga kano sinadradi kem kandi asini sinna bhai bai je asi engji question number 13 ja yama khatam wat ke no yate hot pangam ni khale question number 13 ja mana ai je fill in the blanks ba ahang bujang ahang moi je men jalo P of A Roman number 1 जी P of A की वैल्यू क्या पिरम है P of A की वैल्यू है 1 by 3 पिरम है P of B की वैल्यू क्या पिरम है P of B की वैल्यू है 1 by 5 पिरम है P of A intersection B की वैल्यू क्या पिरम है 1 by 15 पिरम है अरे को मान पिट पुथवा जी P of A union B अदुई तादी कोई फॉर्मूला तो पालो आइना रंग हाई बा P of A union B दी P of A plus P of B minus P of A intersection B है तो सी फॉर्मूला पाला यार तो P of A दी 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 15 सी LCM 15 दार है तो इता 3 5 plus 5 3 minus 1 तो इता दी 8 minus 1 by 15 सी क्या तार बा 7 by 15 लोअर असमाय होता है अते यो समाय हो तो निको है के दो सिबो है के दो Hey, do ma'am. Hey, no, do. Hey, do I know? Do this.
Ay, que terus bong. Que sulu dam ni da. Yo. Ai na hot pa. Homework tu noi no hot pa. Kalam tu noi no hot pa. Tu mai sa tradi noi yang ka he dum na te ko. Mi este te subject ka man de hai je. Nang chang nai no hot ta bi shwe de. Mi este hot ki dab de nang ko ta khang mi am loi ka wi du ni. Yo noi. Seasonal ki dab the permutation combination loi ka le am je ni. Permutation combination kai khena ki loi ka le am je ni ho jin noi mi am je. NCC की क्वेश्चन नमा से यावरे NCC NS noi ND tha du ba ya ma than NCC di loi pam na ngone question 21 dollar sende in a class of 60 students chatra hum pu lai banoi class da 30 opted for NCC la way of 30 na 32 opted for NSS 32 na NSS la way 24 opted for both NCC amasung NSS la way 22 na 24 na. If one of the student is selected at random na chatra ma random na khang tar de find the probability that the student opted for NCC natraga NSS NCC or NSS khalle abagi probability butu neither NCC nor NSS or option number 2 dana NCC su NSS su khande abi probability butu aduga round 3 dana the student has opted for NSS the khali but not NCC the khande abi probability butu sna adu ta yengasi e is P of NCC can be probability kya hai basa 30 khalla 30 na khal gya amni mathak da favorable 30 by makha de total hai 60 makha de total 60 na total number of students mathak da NCC khan gi kana no moi mari na moi kuntra na da na se adu se 1 by 2 tar yare ko probability of NSS can ba 32 na khal ya gem ni out of 60 ni are ko adu itali si 4 na ka ya mani yare ko sume ko sa sume adagi ama pirami man 24 opted for both NCC and NSS have probability of NCC amasung NSS NCC and NSS ado n du di na kari nga sama na ba intersection nga sama na ba NCC amasung NSS n da ra ko ni ko n da du intersection sama na ba sikay mana ba makha 60 le ni mathak de kya 24 na khala yam 24 ado itardi kya dara 4 ka pyar mani 6 4 6 are 24 15 adu itardi aung se 3 na ka pyar 3 2 are 6 3 5 are 15 3 by 5 2 by 5 tar yare ko the question number roman number 1 je hana hoche how many students manage to find the probability buthoba of the number of students opted for NCC or NSS the P of NCC or NSS have or I do the hoi manai by union ga manai ha gibni NSS asidi kai ga manani P of A union B from la palo P of NCC plus P of NSS minus P of NCC intersection NSS yare ko adu ta si hapslo NCC the 1 by 2 plus NSS is the k ta gi ba 8 by 15 yare ko minus
singang kya ta gi ba 2 by 5 ado hena line ba hena line ba kedor ba sigi 1 by 2 is digai ge samana gya ba na sai 30 by 60 ge samana ge ni kakhana ta gi ba ne 8 by 15 de kya mana ge ba 32 by 60 ge mana ge ne minus 2 by 15 de kana ga 2 by 5 de kana mana ge ba 24 by 60 ge mana ge ne yare ko adu itadi aina sira sai kakhana da bi sai gi aham mong sin rai makha da loi mana ri dana denominator mana dana denominator mana tari sama lo slok ya ina du ne sidi loi sidi punjina ro 30 ga 32 ga di kya ta re 60 ga 62 ta re 62 to gi 24 khai du ne sinai je 24 khai du 38 so di 38 38 ta re ko anduna 38 ta adu kakhana ya re se 2 na ka gya re 2 1 is 2 2 9 are 18 2 3 hours yeah 19 by 30 da answers antarba aduna haibe tradi NCC natragana NSS lowa satra ngai probability je kari wige ka 19 by 30 da re yare ko adagi Roman number 2 mo si Roman number 2 jne kya ba student neither NCC nor NSS have NCC su NSS su sina tawdaba satra have the P of neither NCC nor NSS adu ita the NCC su tawdaba NCC tawda NCC complement have NCC saradaba satra ita the NCC gi complement not NCC ai ne aduga N nor have na animang ni ko aduna sila nang intersection thama ne ai ko NSS to manung daina thamiji ong ko bar ga pa thamai je NCC complement ai ta di NCC yaw da ba NSS complement NSS yaw da ba NCC su NSS su yaw da sa trang gi ha bana aduna NCC complement intersection NSS complement ai yare ko sini ado CD nang kai ga samana ga ka na nang ningsing tare kai ningsing tare si D Morgan's law ningsing tare nang D Morgan's law na kai ha gi ba D Morgan's law na A B A complement B complement ke mana ya ba A union B complement ke mana ya gi blo ningsing ko pulap ki union law kan da pulap ki complement law kan da manung union chat khina abdo CD P of haraga P of haraga kari harani sa P of haraga CD NCC union NSS complement right now CD kari ke samana ni CD 1 minus yare ko ID P of na sai jai gare P of A complement di kai ke mana ha ba P of complement di kai ke mana ga na 1 minus P of A ke mana ha ge lo ID 1 is universal set ne na ge lo aso mana si P of NCC P of this guy ai ta P of NCC union NSS have ne and ko 1 minus si ke ngang jing formula value khang ram ne kya NCC union NSS di 19 by 30 ai ram ne 19 by 30 1 minus 19 by 30 di 1 by 30 yare ko NCC ju NSS ju yaw da ba satra ngi probability ju 1 by 30 ne yare ko asum la ko na last question yeng ji last question na is na manas rai je probability of probability of student opted NSST tawba NSST yawba not NCC minus NCC ai tar NCC di yawda to NSS minus NCC NSST yawba NCC di yawda ba dung satrum singa sidi kai ke samana gya kan nang sining jango sina A B laira sigi manung jina A intersection B hai gram ni adu selai ri angang ai jikana no selai ri angang je kanam tana tiaba si black na to angang je A minus B have ne A di oba B na ta ba adu itari A minus B je kamai tor phangi A minus B je nang probability of A dagi kana khai dokhi ba minus P of A intersection B sigi common oba sigi part se khai doktar di P of A dagi sigi part se khai doktar di intersection part do khai doktar di nang A minus B phangem ne adu minus C ju NSS minus NCC have ne ba adu itari P of NSS
NSS da ginang kana khai dong khani P of NSS intersection NCC khai dong khani yare ko sa P of NSS ti kya ta garen sai P of NSS kya ta garen P of NSS ti dusra 18 by 15 diagram ni sorry 8 by 15 8 by 15 8 by 15 minus P of NSS intersection NCC NSS intersection NCC di kya ta garen NSS intersection NCC di 2 by 5 diagram ni yare ko aduna si ja thamok da 2 by 5 na thamok yare 2 by 5 na thamok yare ado hoto ji si kya ba sorry come on my boy okay 2 by 5 yare ko ado je LCM log ta de se makha da 15 ta re ase 8 ta re minus 5 3 3 to 6 ado itar DC 2 by 15 dar last cancel sumai ho kare ke shulu banate sigan da draw sigan da draw tai na and chen ba soya bin gan da draw haina draw sibong haina draw sibong adana sumaina khoi course asumna loi gare daujin oi NDA da hangba question amma ni dang khangkalaga ani khatang la keno khangkala khochi adi question di kai nang de noi class 11 dai di NDA ki probabilities question 12 te amangi 12 tan hel lu rakpani no yang ke su lu ban te question amma dang nei na je matam jwali dana and a die is tossed twice. What is the probability of getting a sum of 10? Kashu lubo question ate ko yam quite live question ne. Kashu lubo question hang dia ba ni da. Class 11 gi can probabilities like ne. Die ma toss twice nang die ma anira khule. Simple space ka ta ne. Rang joi gara ma eka ta ba yai. Eka dua ta ba yai. Eka 3 ta ba yai. 1 3 1 4 ta ba yai. 1 5 ta ba yai. 1 6 ta ba yai. 8 2 1 ta ba yai. 2 2 ta ba yai. 2 3 ta ba yai. 2 4 ta ba yai. 2 5 ta ba yai. 2 6 ta ba yai. यार को असम असम लाख में 3 जुलानी 4 जुलाक दनी लास्ट 5 की लाने अदा 5 के 5 1 ताबे आए 5 2 ताबे आए 5 3 ताबे आए 5 4 ताबे आए 5 5 ताबे आए 5 6 ताबे स्माइल मथांग दंग लेगा अदा माना पुतवाई जी के तौर बा what is the probability of getting a sum of 10 से तीन का 10 ताबंग दो कना कना होइगे सिना अदुई तारदी ना मा असि प्रोबेबिलिटी जे पुतो क्या तारदी मखा ददी टोटल दी क्या तारनी से 36 तारंगनी को सा से 6 हम लेरा से 6 ले यानी 6 into 6 to 36 अरे को टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 ने मथक त दिखा नाले ने मथक त दि तिनजना कान तरा तरा ताब कना याउ यंग तिनजना कान तरा तरा ताब जा से हम लेरा 5 5 अरे को तिनजना कान तरा तरा ताब जे कना कना ले बे 3 की सीरीज ते आवड्रा 3 की series they alright 4 की series the 4 की series they out kan sira 4 6 na ngam yaw kan ya roi be do
yare ko 4 6 ne aukani adagi 5 6 ki oh 6 ki series iram 3 6 ki series da aukani 6 ki series da 6 4 na sira ngam go aukani moi hum zen leite kana kana tinra kan tin da bai je 4 6 ka 5 5 ka 6 6 ka moi hum zen leite mal leite adui tar si mathak ta favorable outcome de 3 tare kakthana ro adui tar de 1 by 3 1 is 3 3 2 or 6 1 by 12 so C is the correct answer यार बस है कशु लू देखो probability de कशु लू दबनी यार को लंचन में है तो 1 by 12 लंचन में probability हाई करम नहीं NDA to 2000 question लो चला जे question definition की question है consider the following statements maka statement is consider the row if A and B are exhaustive events, then their union is the sample space. And it's a statement now. If A and B are exhaustive events, then their intersection intersections must be empty. Which of the above Rosni tabro Rosni nang binary operation by do in the binary operation hang dam niko hang dam ngai di paw nu Rosni in the binary operation hang dam ni Mars raje Mars raje can wings go consider the following statement number ni pyramid if A ga B ga je exhaustive event with tarba adu ta their union mogi union do mogi union to generate for gano ajuki event ani dugi union je is the sample space Stay some more from Nico. I know you the exhaustive way by definition the Gaba. Exhaustive by definition the Mogi, Lucian to grab never. Moi Mayamgi Union do not simple specium now. Statement number 1 is correct. Adu the Aina Rang the exhaustive way they have in the intersection you the Kemite, the intersection empty way the way with the Kemite. And I call intersection the Kalite, Union do empty set way. Adu was an the Kalite. Adu Karigumba mutually exclusive ham darba, do it are moi intersection do. Pi empty set da dum na the man ham is a statement number 2 then A ga B ga je exhaustive event with ba then their intersection must be empty have na sidi lale sida kari gumba exhaustive ham by muta mutually exclusive ham tarba adu itari magi sigi definition de sum me ya intersection pi ta adu ma mutually exclusive ti ham dra aduna exhaustive ham si lale I don't know, only one is correct option. So my color like Salwar. I don't know course is Salwar. Oh, my course is Salwar. Class 11 course my name Pung Pan Salwar. I do Suluba Ruba chapter with Takra. To see probability I have a chapter. So later, I don't know class English grammar gido. I know the already.
Monday numitagi hauba yara hauba yabi chance wang lere si kainodagi pung tay makhai de hawdaba noi class 12 ki tawma matam pung tay makhai de hawdaba noi yawning ba satra leide yawning da satra le ni yawno kem atugi darka leite sigidi aina free da ba course na abdo noi yawning ba satra ngani yawzero yawning da poin toksero adugi da mont kem ta darka leite sidi force to wudum na tenwe ado siran maruine na tu je hoi kai noi kan da noi previous year nei na kani ko ya india da english ki hangi ba previous year ma na kani aduna kidan kana gani de khali noi gi india thaga do ba as well as any competitive exam thaga do ba satrangai da kana kani khali sumaya live da sama ta to ni noi group class 11 ni group ta dum class 11 ni group ta mami ngon thoni do dum ta kani I know Ozadu and Minapani group key. Adugamana dum Doja Raduni, Otiki. And we glass live in Gangu Masilora, of course. Karikari hanging Bolivana. Kari hanging belay. Vidasagar naije course lo gives jam no aite Vidasagar oi class 12 ki da thengna ni Vidasagar kem khalo no Bharat kem khalo no class adagi course lo igre na inoi mating bang oi daw leite no khang do yaw kan do mai gi kano gi channel Intipari Academy ai YouTube ki channel da ju do ma hangau ai jong mating pang ge adu kano to dar di phone ju dum doro ge su gai di phone doro kan dai sang ma tham oi tar dai parak ke adum khannasi yare ko aina mayam haira abnate aina noi di kitang hana urure habagi takpo ani noi ni hena hiba matang su yarong ani tada minasi Bharat kem khalo no Vidasagar kem khalo no course loide na kem khalo no adam taminasi paminasi aduni akoi gi pandam je noi gi nang NDA phau gi ba nang gi pandam NDA phau gi na leijari ba nang pandam do mai pak pa juni akoi mayam ki pandam je ai thonda ki pandam natte nang gi pandam ni Vidasagar ju pandam ni Prince ki ju pandam ni Laimire ki ju pandam ni akoi Vidalakshmi yo no siloi tina gi khanga gi ma tani se kaino na handak tha bjida kaino Bharat wagera mo wagera Vidasagar wagera adagi Ablis wagera power khalaji noi ani hum handak tha bjida adui tadi Vidalakshmi ju sok thok tuni adagi kaino ju sok thok tuni Prince ju sok thok tuni yare ko ai ju sok thok sabam phau tuni hialin ju sok thok tuni oh akoi friend ni na akoi ko tumina ga imana ni mama na da share dau tuni mai gi family da imung manung da share dau tuni asi indi phau je akoi kaino ni akoi indi ko sing dau na ba akoi imana da ni ko share dau tuni yare ko aduni nungai mi na bai je aduna education da di nang puk phatta ba suya ya de nang share dau dum ne discussion da dum ne discussion is very important khang da ba hang da dum ne ai je available wem da ai je free wem da tar di bar nang na hialen da hang bai or kaino da hang bai Prince da hang bai Jogesh da hang bai mai de khangam da bai khangam bai ado tanaba da ne important noi mana adu gen sar dum khangam dra ju mana idea am pirak tar di nong on the helpful oi do ne yare ko aduna akoi tanamina si loina ba ado aina group ta jo noi ayamba loi hapam ga ne na khali group ta hapini adum group ta pulap adum tanamina ji khangdaba keno domina ji aduna akoi mayam gi pandam je ina habdo ai khatang gi pandam nate akoi mayam gi pandam je noi hadak thaga du kang go phau bo ni phau jo wayo
mai pa pu jo yo kan hono adura hona ba dai na do khara kan di hona ro noi kui drabni joges adagi keno ablis noi hantak thara do ba ani hum yauri do ohum mari yauri do hango susma kui drabni aduna thama ani jidi keno fazana hona ro joges fazana hona ro khara waro yar ko wa bana nang nasa son badi ade ko health is the most important thing nang keno de tawtari nang fazana saba thakpa fazana chang nai tare adu di tawdabi ade ado khara di kanna hona ro sine nga ngai ka pa gi di khara hena pa ro sine adu ga ina abdu nang return ga fazan power ga ma ga wang power ga interview le hore di loire aduna nang english ngang ba hindi ngang bu di khara haijalo adagi current topic ki matang da koi corona bo igara ma bo igara sugum bajo current affairs ai dare khara haijalo andune adagi hantang nupi tha do ba rosni hoi ju tha do ni noi jo rosni hoina preparation je thengre kai theng na nupi tha ne ju khangu da ba adagi ma dinga nga na tha ne adune adun preparation phajan taw rosni yang jo adum khangdab do keno ida joge soi adagi abli soi da dum hango noi napi da ji rosni tharni andake ado pula phangmin na yare ko aduna kana hona mina jinga sina course lore aduni hona bukan da di yaroi noi ikai ni keno tawri ni leiba yam nate nang mai pa ke khan gi ba satra di ikai bu kem lai roi duni ko unstoppable ai je ka thing ma kan dang ngam moi duni adu goi ki duni mai pa ke khan gi ba satra di mai pa oi ai ba satra di ka su hang moi ko mai pa ke na khan gi ba hona gi ba satra di ma di unstoppable oi duni adagi nangi environment do phajaba environment am sem ju darkar le haise nangi environment da le ba namana mayam duna nang thi nei namana mayam duna nang on singdana mang ba nga to wai tar di nang ka su phawng moi ko adu nangi environment am phajaba imung manung am phajaba friend circle am sem darkar le nang on promote to ba aina khudam on jenin joges no wai na bai nang na bina adum na bai ni sandi gumba dum koi thok pa yai walking sat pa yai hotel na famina saw ya juda nabaini english da wai sana ba adai current affairs maram da wai sana ba aduni friend aije aduna hausigan ye yam gaino to bom ha ya hausigan di kador ba friend ga relationship di nupi nupa koina bse sijiga kana ne na value laina lawge ha kan da relationship ne na value laina lawe suppose nupa samna nupi masam da nungsi phongtwe natraga nupi masam na nupa masam nungsire aduda relationship same duram ne adu matam je relationship same du gi honor ai ne ba approach na rai ne ba propose na du ne ba aduda phawriba nupa du na traga nupi msa du phawriba thamoi gi ihul do ayong phawya aduga marup amatina ba matam da di friendship same matam da di so phawti marup gi bo ngase imanabam na marom porai khuchongna ni ba ai tinana du loi ba aduda di kem phawti ba yare ko aduga relationship am same kan di phawne ba ayong phawne yare ba adu yam soiram ni ko nang na relationship ta gi hena important oi ga friend ai de nang na koi ba nupi na traga noi na koi ba nupa do adu relationship au same relationship to adu na di kai to ya ya kan da kitang sauna ba nang hu ba ya ka nya thok ba ya yare ba ado friend da di ga dor ba nang ge best friend am phangi ta ri nang punsi life set tawram ne nang gi damang da thawai tha ba ngam ba friend am oi tar di adu nang gi damang thawai tha ba ngam ba friend do nang is magi damang da thawai tha ba ngam ba oi ga dum ne adu na tradi mana tradi ya roi ko adi nang best friend am phangi ta ri luai nang na punsi do ma loi nga khar du ne adi magi damang su nang loi nga khar du ne yar ba ado relationship di nupi nupa nung sina ba ji di nga thang chawna kan da full of chana ga dum mathong mang khang na ga dum te gandar bain haija sidi chumam aduna hausikti we value relationship more than friendship ha tawre ba koina value leina lawri
relationship ne na logre adu friend mayam ji yong ba hujigan friend ngai je loi fake friends boina loi tawgram ne ba kano se kidang kano tawba da awa pham da danger da tar matam da bai nang sioro ai chat khar ge la chen ba nga ta ne ba yar ko samina thang sal le ga ba adu nga ta ne ba aduna friendship jam important oi friend ju mayam ni noi relationship sama nei relationship ta ju noi gi pamjaba mi do thi matam da ayam na loi noi sana biram gi mathong morang khang da nga tang gi tower chat pa du gu mi nga tani noi thengna doi je 90% de du nga tani thengna doi je aduga ama khatang phangba adu khatang ni best rem doi je aduga sama nei friend ju noi friend mayam lai ni adu friend go ya de ai de friend am ta go de ado friend is the karma friend we do no I can da best friend the karma friend we do no I can nang idamang thawai ka thokpo ngam mi do we do ne awa pham ta kan nang idamang thawai ka thokpo ngam mi do nang on the zero ga no to ro ba mi marup tu di ko roi dam ni ko no marup ama ai ji di am lu ko jani adu na ina ai je nang yong si hai ngai no khalo friend ti na matam da ai idamang thawai ka thokpo ngam ma do ra sinu pa je khalo sinu pi je khalo adu ngamani ya kan da adu da thadau ai ko adu mai nang na ju mangon da ju respect to law ma ju nang da respect lo adu ne aduna friendship ta ju friendship ama kano make to na bo hona bada nang da phau ju hul ja value do kam leina khan ge kan da nang relationship da nupi ma propose to na to pa ma propose to na khali ba I hul do duga adai hen khan ga dum ne hoji kan khana de ha wa ne da adu friend is very important adu noi tina ga dum ni lu na tinau adu tanau ne pull up how we know pull up discussion to na sine ya ni gas ado ngasi gi di se lo shalaji class 11 ngasi gi nate adum lo shalaji pull up are ko ngasi na pull lo ya re ado noi taning ba dum tanasi are ko okay see you in the next video susma kaur de so already okay